Kuri uyu wa kabiri ku isaha saa 12 z'igitondo nibwo Turahirwa Moses wamenyekanye ubwo yashingaga inzu y'imideli ya Motions ukurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge yagejejwe ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu gihe iburanisha ryagombaga gutangira ku isaha 3 za mu gitondo. Dosiye ya Moses yaregeye urukiko ku itariki 28 Mata mwaka 2025. Ikirego cye cyandikwa ku itariki 30 Mata mwaka 2025. Ubwo Turahirwa yagezwaga ku rukiko mu modoka ya RIB yararinzwe n'abapolisi bagera ku 8 bari baherekeje imodoka yamuzanye. Mu rubanza rw'uyu munsi ubushinjacyaha bwavuze ko uretse kuba Turahirwa Moses akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge ari no gukorwaho iperereza ku bijyanye no kurucuruza. Turahirwa Moses yabwiye urukiko ko yemera icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge ndetse ko ubwo yafatwaga yemeye gutanga ku bushake urumogi rutagera ku magarama 2. Ubushinjacyaha bwo bwavuze ko yafatanywe udupfunyika 13 tw'urumogi. Ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa by'agateganyo kuko mu byaha bumukurikiranyeho harimo n'icyo gucuruza urumogi kigikorwaho iperereza. Turahirwa Moses yahawe ijambo ngo yisobanure ku bivugwa n'ubushinjacyaha. Kuvuga biramunanira ahubwo atangira kurira, ariko umucamanza amusaba gutuza akisobanura ku byaregwa. Ku bijyanye no gutunga ibiyobyabwenge umushinjacyaha yavuze ko bishimangirwa no kuba mwibazwa rye Moses yaremeye ko ibiyobyabwenge yafatanywe yabivanaga muri Kenya akabinywa. Bijyanye no kubika ibiyobyabwenge bishimangirwa no kuba yaremeye ko yafatanywe urumogi nubwo atemera ingano y'urwo yafatanywe. Umushinjacyaha yagaragaje ko inyandiko y'abagenzacyaha bakoze iperereza yerekanye ko yafatanywe urumogi udupfunyika 13. Yibukije urukiko ko Turahirwa Moses hatari ubwa mbere akurikiranyweho iki cyaha kuko ngo yaherukaga kugihamwa n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, maze asaba ko yafungwa by'agateganyo mu gihe iperereza kugeza kuri ubu rigikomeje. Mu kwiregura kwe Moses yagaragaje ko afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe kandi ko ngo yatangiye urugendo rwo kwivuza. Yasabye imbabazi sosiyete nyarwanda kuko afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bituma akora ibyo atatekerejeho no kubatwa n'ibiyobyabwenge. Yavuze ko yafashe ingamba zigamije kumurinda gukoresha ibiyobyabwenge birimo no kwitabwaho n'abaganga guhera muri Gashyantare uyu mwaka wa 2025 kuko afite umuganga wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri kumufasha mu bujyanama. Umunyamategeko we wakoreshaga icyongereza yashimangiye ko uwo yunganira afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe gituma ngo akora ibyo atatekerejeho bityo ko akeneye kwitabwaho n'abaganga aho gufungwa by'agateganyo. Yabwiye urukiko ko kumufunga bishobora kumwongerera ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, asaba ko yafungurwa agakomeza kwitabwaho n'abaganga. Yemeje ko hari gukorwa raporo n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC igamije gusuzuma uko ubuzima bwa Turahirwa Moses buhagaze no kugaragaza nyirizina ikibazo yaba afite. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko kuvuga ko Turahirwa afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe byari bikwiye kwemezwa na raporo y'abaganga, bityo ko ngo ibiri kuvugwa bidakwiye guhabwa agaciro. Ku bijyanye no kwivuza, uhagarariye ubushinjacyaha yerekanye ko no mu magororero harimo abaganga b'abahanga bita ku bantu bafunzwe. Yabwiye urukiko ko kumufunga by'agateganyo byaba ari uburyo bwiza bwo kumufasha no kumurinda gukomeza gukoresha ibiyobyabwenge. Ku birebana no kuba Turahirwa yaratanze umusanzu mu kubaka igihugu, umushinjacyaha yagaragaje ko kuba umuntu yarakoze ibyiza ngo atabyuriraho akora ibyaha kandi bitamubuza gukurikiranwa. Nyuma y'impaka z'impande zombi urukiko rwapfundikiye iburanisha, icyemezo ngo kikazatangazwa ku itariki ya 9 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2025 ku isaha saa 8. Ku itariki 22 Mata umwaka wa 2025 nibwo RIB yataye muri yombi Turahirwa Moses akurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge. Uyu musore yongeye gufungwa nyuma y'uko muri Mata mu mwaka wa 2023 nabwo yari yatawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha birimo guhimba cyangwa guhindura urwandiko rw'inzira no gukoresha ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi. Kuva muri Mata mu mwaka wa 2023 Turahirwa Moses yatangiye gukurikiranwa mu butabera ku itariki 20 Ukuboza mu mwaka wa 2024. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhamije ibyaha birimo icyo guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano no kunywa ibiyobyabwenge. Rwahise rumukatira gufungwa imyaka 3 no gutanga ihazabu ya miliyoni 2 n'ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda nk'igarama ry'urubanza
nubwo yahise ajurira icyo cyemezo. Turahirwa Moses yamenyekanye cyane mu ruganda rw'imideli mu Rwanda binyuze mu nzu y'imideli ya Motion yashinze imaze kubaka izina rikomeye hano mu Rwanda no ku ruhando mpuzamahanga. Turahirwa Moses mbere y'uko atabwa muri yombi ku mbuga ze nkoranyambaga yari yagaragaje amagambo menshi arimo nayo yagaragaje avuga ko yanga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo benshi bashimangiye ko ibyo uyu musore akora byose ngo byaba biterwa no gukoresha ibiyobyabwenge nk'urumogi.